mun rang ranga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ni somni le pasari zirtop ni ania tun tum chu Afghan lam chan chin kanan soi ve le anga zanlama Myanmar news ti chwale kan tum don nia Kabul Airport a bompu ka mi som sari thizinga US sipai som pathum antela President Biden an thung rula tiam ISIS ke ten anti nge ni thuan puang nizandar sari lechan ve Afghanistan ram khopui Kabula Hamid Karzai International Airport lu na kongka abigate bulat hi chil bompuaka mi somruk chuang anthia thizinga airport lu tur lo en diktu US sipai marine som panile navy medic pakhat anvain som pathum antelani US sipai hliam tur som pariat chuang le Afghan mi zale somli le pathum an ombok ni in AP news chuan soi CBS reporter chuan thi somkuale hliam tur zale somnga omin Twitter aziaka thi le hliam hi an pun chho rinani zandar sari le chan ve maluk khan airport bula ramdang mi American British New Zealand Australian tangkhang le chanchin bumi te thlenna Baron Hotel Bulloka daruk le minute som panga khan bomba puak to boka he thil thleng hi firfiak pol torot zual ISIS ke te chuan an website amak news online a anti ani thu anon puang ngal ISIS ke suicide bomber hi Abdul Rahman al-Lokri ni in Daily Mail UK chuan soyani Biden admin chuan Afghanistan atanga asipai te le akhua le tuite lak chhuwa tumin okas ni som palia tang khan thei to pa chhuwa chara ani som pani na tak maya hetiang thil rap thlak tak a thleng le tamai hi American mi pui tam tak le Republican Party te chuan an dem hle a President Joe Biden a foreign policy chak lo lutuk le a hlo cham na ni anti Republican hawkish Senator Lindsey Graham South Carolina State chuan natakin Biden admin malak dan chutemin American mi pui him takalak chuanan Bagram Air Base Afghanistan rama US military mun pui chu lak le ta thununa US khole tuite him taka phur chua vek ani ma chuan lua turani atia Senator Lindsey Graham hian Biden hi Commander in Chief ani angin a hlo chamani ti in impeachment hiala du thu alo soi chuak to bok Kevin McCarthy Republican of California State House Minority Leader chuan House Speaker Nancy Pelosi nena US session kau thuaya American him taka phur chua vek ani ma chuan President Biden an okas ni som thum pakhat pia lama Afghanistan a om to lo alo siam ti dang lama du thu asoi boka Biden hi atho pui NATO te le European Union te G7 ram hruai tu tenen virtual meeting an nei tumin okas ni som thum pakhat pia lam thlenga om turan norna adonga mase okas ni som thum pakhata kanin thiar chuak vek manang ti in po seyadu lovani Taliban hautela in okas ni som thum pakhat pia lam thlenga US sipaite Afghan ram leilunga an om du bowlovin anom lui chuan boina le beihna an to kang ti in an lo vo ve to boka tuna okas ni som thum pakhat ma de in bei an tok chuni ta der maya US sipai som pathum an thita heian American mi puyati thin rim zual hleni Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan Kabul Airport beihna te chu an dem ti soyin an mani ven himna security chanchina nilovin US military security area athil thlengani antibok Taliban fighters te hian airport pan tur te chu lo endikin mipui nol puin airport an pandul dul le mipui pung khom tam tak no darnan water cannon mangin tuin mipuyan phu dar vak vaka Taliban haute hian Muslim firfiak angalan tum tolovin ISIS fighters cherova le rumra zual chu NATO tho puin an lo be to thina Taliban hauten moderate Muslim angalan vedeu antuma wangin chotiang du lo tam tak chuan ISIS Khorasan Pol te hi anzom ti ani Kabul Airport a kaltum US passport le green card nei tu te chu Taliban ten an lo endik sak thina CIA Director Barnes chuan
thotan ni khan Taliban ho tu Kabul ami te aru kina muwa US khole tuite him taka chuatir turin inrem na siam pui to a hetianga Taliban ho tu te aru ka va beduk duk angle anza ngai na deal angalan hi American politician then khachuan du lovin Biden admin an sawisel na sat pha hle ni Taliban rorel na thlop na ni ti in an phal na le za ngai na deal lova American te him takalak chu ma chu kan om don tia vào khan chian ni lo ti to kan om bok White House chuan darkar somni le pari chungin mi sing khat le sang thum le zali phur chu ania mi pui sanga le za te chu US sipai thlo na som pasari mangin phur chu ania mi sang riat le zathum te chu thopui te thlo na mangin phur chu anni ti asoya okas ni som pali nu atangin mi sing kwa sanga le zasari zet phur chu to ni in July thanula matang khan nuai khat le sang khat le zathum phur chu to anni US military thona lian tak C-17 chu surgical unit tura siam ani angin Kabul Airport bulathi le hliam te hi chuta chuan enkol annia nizan khanan boy phili hleni Biden an phubala katiama ISIS ke natakina vo President Biden chu avoi khatna tan Israel Prime Minister thar Naftali Bennett nena White House in mu antum na le governors haute nena meeting atum na lam chu thul tavek maya Vice President Kamala Harris po in California State Governor tur thanna September thalo om tur campaign atum thulin White House situation room Biden admin khon bol upa haute nen thil om dan thirin anin mukhoma Pentagon le State Department mi poimo baka US National Security Council member te po an telani hetianga Biden's nightmare zan thalo taklo thleng thut hian White House abara khai hlea Biden chuan a khon bol upa te nen thilom dan an soi ho nuwa khovel hriata nupul tre va thu chu ron soyen Kabul Airport bulapoi khoi tu te chu an hriat thule an thil ti man an mu tur thu soyen US military te chu atul anga che turin thu nei na petani Biden chuan ISIS mi fir fiak te chuan ne nan chang turani lo American tele Afghan kan thopui te chu kan thiar chuak vekanga kan mission akal zelang America chu ti thaya vozam chi ni lo ti in thil ti sual tu te chu zon chua an phu tok hremna an pek tur thu le thung rul nge yan ni tur thu apuanga Biden hian US sipai thi te ruangin US a thlen huna lo muak turin Washington atangin Dover Air Force Base Delaware State apanang US hian Kabul Airport atangin nimin tu dar thum atanga tlai dar thum inkar khan US Air Force thona lian C-17 Global Master 3 mangin voisom police athok mana athopui ram te thona som thum le pakua an thlok ve boka mi sang sari le zanga zet athiar chuak manani tuna American sanga vel thiar chu turan la oma soi ani boka Al Jazeera News chuan Kabul khopuya hian US passport nei hi mi sang khat le zanga zet an na tang khangani ati President Biden a thu soi nu loka Afghanistan atanga US khwale tuite hruai ho na thok tura in charge General Frank McKenzie Jr. US Central Command chuan Kabul Airport mi sanga vel hruai ho tur la om angina soi boka US chuan ati tur chu bahla lovin chol san lovin ati zel don ani ati bok Kabul Airport hi bei ani don ti US intelligence tenan lo helok ni om takania mi puite chu airport bulakal lo turin le pungkhom chiam lo turin hriat tirna an lo chua to a US ambassador to Afghanistan chuan mi pui chau ni lovin Australian New Zealand British tepo airport pan lo turin alo hriat tir to bok Germany chuan mi puite la chuak fel mana Britain po ina mi puite thiar chuak kim manin sipai tlem te leya duty an oma Canada po inan mi puiten la chuak kim ti Lieutenant General Wayne Eyre chuan news conference apuang to boka Royal Canadian Air Force telin C-17 Global Master 3 mangin an thiarani ati Turkey po ina mi puite chu Turkish Air Force thona in
mi zathum somnga le pakua an phur hoa Qatar rama Afghan mi pui kum som ni lai US le NATO sipai te lo tho puya an tong le tu te le an no pui fanau Taliban phubalak na kut thak noi hlau le ven him ngai phur suwa singli zet an da ri friends poina mi te phur chuak to bok Taliban ho te chuan phuba thungrul na lak lo tiamin mi pui te ram danga tlan chuak lo turin a cha chati lion Taliban ho te chuan US le NATO lo tho pui thin tu te chu zana zongin an ina an kalta thina mi pui an hlau thabar hle ni in Ahmed M chuan a soi G20 IO in Italian Prime Minister Mario Draghi chuan Taliban ro rel na hian meiche za omna le dikna an ngai poimo sakdonem kan enzu yang ati G7 ram hausa te hi chuan Taliban sarkar hi lapom puilo an titlup hot ani tu tenge ISIS ke hote chu ISIS din tu Abu Bakr al-Baghdadi hoten Syria le Iraq ram then khata sangni le som pathuma tanga sangni som paruk chowa rorel na changa Muslim lalram Sharia dan anga rorel na kalpui tuma rumra le rofa taka rorel na anron kalpui lai khan ISIS an lo lar hle to thina tuna ero ISIS ke chu anron in lar thar le ta ni hi ISIS Khorasan ho te hi ISIS ke ti in an soi mai thina anni ho hi ISIS fighters torot le durum zual anni sangni le sompalikum khan an mani du angin Islam lalram an puanga Islamic Empire siam tumin Central Afghanistan atanga Central Asia Muslim ram heng Khorasan province Afghan chunga atanga Pakistan Iran Central Asia le Middle East ram huapin ma anlani ISK emo ISIS ke ti inemo an soi mai thina anzinga hian Pakistan Taliban Al-Qaeda Uzbekistan Sunni Muslim Iran Tajikistan Uyghurs China te potelin tuna Afghanistan na rorel na changtu Taliban na tanga chuak a hana inhlom khom le tate an libera khovel pum hi Islam lalram Islamic world thun hoya kun tir hi antum pakhat chuni boka Al-Qaeda le Taliban te chu lo thok ho to ma se anin mil lo chho hle ni ISIS ho te hi Afghanistan mar chak lama anin zar phar ISIS ke te hian firfia ka chet na voiza chuang an lo nei ve to a Pakistan Afghanistan le Central Asia a te an che rang hle thina ni US le tho pui Afghan sarkar be te le Pakistan Security Force be te hi an ching hle boka sangni le somni le pakhat me kha khan Kabul khopuya me chelu na Syed al-Shada school chu kar pathuma bom kaminan lo be to a mi somruk le pakua thi in hliam tuar zal somruk le panga an omani atira an lo in tin chau sangni le som panga an ho tu pa ber chu Pakistan Taliban ni in Hafiz Said Khan ani mase sangni le som parukuma khan tha ania Taliban chet dan du khop lovin Taliban pol atangin anin la sang ta a an thopuang tu Sheikh Makbul chu mi beihna lam ho tu attack in charge ania Hafiz Said Khan athi nuwa Abdul Hasib anti chuana aya o le ta a ani hi cherong thei tak an mi du lo zong te chu an chung te mu lai ngeya lutan sak le soi sak ching mei chia te rubawa an fighters te nu puyata na nei tira sex slave anga man chin tak nei nan soi boka kum sang ni le som pasari khan US Special Operation Force 10 thatin chumitum chuan US sipai pahni an thitel veni sangni le som pakhat okas thla khan US sipai ni khata thi tamber tum alo thlenga US Special Operation Forces Navy SEALs ho chuan na Chinook helicopter chu rocket grenade manginan kap tla a American sipai som thum le Afghan sipai pariat an thini Taliban ho te ne nanin millo ta ka chuan Nangarhar province Afghanistan a leiver le puk omna in kulin chumi mun chu US chuan GBU-43 Massive Ordnance Air Blast MOAB anti mother of all bomb anti mangina bomb thor maya ISIS ke mi huasen le mi hrat khokheng torot zual zachuang fe an lo thi to ni sangni le som pariat nulama
Abu Sayyad le Abu Sat Orakzai te kai roina nuaya ISIS ke te hi mi sang chuanga tangin hardcore zariat vel omangai annia tuna anho tu bera an ngai chu Sahab al Muhajir alias Sanola ni inan soi kumsang ni le sompali khan ISIS Khorasan ti in anlo ding tana regional parukmut mai chu Islamic Emirate siam antumani US State Department chuan ISIS ke te hi sang ni le somparukuma firfiak pola alo puang to a sang ni le somparia ta tanga sompakua khan antla cheve dewa mase sang ni le som ni atangin aron in tuai thar thavele a Afghanistan rama Taliban hoan ron lal don tamai sia thom nein vung tharan ron chua zau don ang tariau mai indo na hian hlok na nei rengem indo du lo tu te chuan khovele indo na om thei reng an du thin lova mase sual wanga lei an chedong mi hring fa teril ru chu an te atanga sual le helrul rupu nitlat to pathian ne na hel tlat anya wangen mani mi hring puite laka po helril rupu de tlata midang ti nat du na an nei lian hlea chu mi hring ril ru ani chu chuan voina khovela har satna kan ma chon tam tak hi alo hring chuak ta ani ber hi van in do na kha leya hian chun zom zel alani bere The Washington Post chanchin bu chuan kumsom ni chung zet US in Afghanistan na lua in do na US dollar maktadwa isang ni le zani somruk le pakhat sena ni to atia sang ni le pakhat September ni som pakhata Al-Qaeda hoten World Trade Center New York an beihnu October ni sari sang ni le pakhat khan US President George W. Bush an court name Operation Enduring Freedom tia Al-Qaeda hautupa Osama bin Laden humlui tlatu Taliban sarkar pai thatura indo na ron kalcho puitan khan US mi pui za somriat pariat donin an thlo pani kha US chuan sipai nuai riat zet atir luta US sipai chu nimin okas ni somni le paruk thlengin sangal zani zet Afghanistan an la omani Afghanistan rama US sipai thi hi sang ni le zathum somnga le pani zet anom pha to a kumin July kha thlenga thi sang ni zali somli le panga le hliam tuar sing ni le zaruk somruk le paruk an omboka nimina US sipai som pathum thi bel le in hliam tuar som pariat anom le tabok Afghanistan ram do na October ni sari sang ni le pakhata in tan chu kum sang ni le som pali December di som ni le pariata official takina top ta ti President Barack Obama khan Kabul azin tum khana puangani Brown University ya Watson Institute International and Public Admin report chuan Afghan sipai le police singruk le sangruk anthia civilian nuai li le sing sari zani somli le panga thi to in hliam tuar sangthum zanga somni le palian om atia neito le an thopui ram somnga le pakhat zetin Afghanistan rama ral do turin an luta neito sipai sangkhat le zale somli pali anthi pha a chomdol na thok zali somli le pali thi in journalist somsari le panga anthi boka Afghan sarkar du lo tu singa le sangkhat le zale somko le pakhatin an thi pha bok 9/11 a World Trade Center beihna khan mi sang ni zakwa somsari le pasari anthi khania chumikal zela indona wangin US dollar makta duai sang ni zani somruk le pakhat trillion ni zet chu Pakistan le Afghanistan rama bei pui chuana na sen ania chung zinga dollar tluk le ding on zariat somthum le pasari chu indona bi ka sen so ani US dollar makta duai zale somli le panga zet chu reconstruction program anti indona wanga ti chiate siam thatna na central ni in Afghan sipai nuai thumlai training pe kan ni boka UNHCR soidanin refugee nuai somni le panga an om to a mai cheno pang nuai somthum le pasari ten zirna an nei lo pha to boka kumsang ni somni le pakhata ringot po mi nuai ni le sing sari zet man in le lo tlan chiat san an om to ani sang ni le somni le pakhat okas ni som pahni atanga ni som paruk chungin AP News NORC poll chuan American mi pui za somruk le pahni chuan
Afghanistan in do na chu a hlu lo hle ni in an soi atia sang ni le pakhat kuma ero kalapol in American mipui za somret le pariat zetin Afghanistan dawan thopani ati ve thung khati zong kha tuntuma Afghan lam chanchin pusi tia thuzia be chana kan ti chu thei chon lo ni le phot mai sela atop thleng men lo thlir sakthina wangin in za chunga kan lo me